Čitanje je jedna od jako bitnih navika i 3 knjige koje bih preporučio su od Dale'a Carnegiea, Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude. Ova knjiga je super za sve mlade lidere. Zatim od Ujka Boba, Jasan kod. To je odlična knjiga da se posvetimo osnovama programiranju. I treća knjiga je onako malo da se odmorimo uz Dana Browna, Digitalnu tvrđavu. To je nešto kao Da Vincijev kod u našem IT svetu. moje omiljene 3 knjige su Shoe Dog, pre svega, to je autobiografija osnivača Nike-a, Phila Knighta, potom Man's Search for Meaning, delo Viktora Frankla, o njegovim doživljima iz Drugog svetskog rata, i delo How to Stop Time britanskog autora Matta Haigea. Preporučio knjigu Roberta Kiyosakija Bogati otac, siromašni otac, i zapravo ta knjiga nekako zaista je meni promenila pogled na novac i kako sve funkcioniše, tako da je to jedna ogromna preporuka za sve mlade ljude u Srbiji.